je ta dogodek še toliko bolj lep, zato ker ga praznuje vsa ljubljanska slavistika skupaj. Tako da lepo vas pozdravljam in kar na začetku bi takoj prosil profesorico Aleksandro Derganc, če lahko v imenu oddelka za slavistiko pozdravi vse skupaj. Najlepša hvala. Jaz res ne bom samo, kaj ne rečem, iz srca bi rada pozdravila vse študente slovenistike in slavistike. Zdaj je prvič, da ta večer ne samo, da smo skupaj, tudi nastopajo študente slovenistike ob boku našim študentom. In to seveda smo zelo veseli. In iz srca pozdravljam vse študente slovenistike in slavistike in iz srca pozdravljam vse naše kolege slovenistike in slavistike in iz srca pozdravljam profesorja Uličnega iz Prage. Dragi študenti, dragi kolegi, dragi gostje, oziroma danes je verjetno boljše, da rečem kar dragi prijatelji. Ne morem začeti drugače, kot da povem, da sem vesela, ker so kolegi z oddelka za slavistiko letos v sodelovanju povabili tudi naše študente. Vesela sem, pa naj to ne izzveni malo zlobno, predvsem zato, ker imam kdaj občutek, da se marsikomu zdi, kot da smo Slovenci tako drugačni od drugih Slovanov, zlasti seveda tistih, ki so nam najbližji, da mogoče sploh nismo več Slovani. Zelo radi se primerjamo recimo z Nemci in pravimo, da smo tako vztrajni, tako sistematični, tako nepopustljivi kot so oni. Pogosto se pohvalimo, da smo natančni kot Švicarji ali celo delovni kot Japonci ali razumni in obvladani kot so Skandinavci ali iznajdljivi kot so Italijani, pa še kaj bi se našlo. Pogosto pa pozabljamo, da se na srečo od vseh, ki sem jih naštela, tudi razlikujemo in da še vedno ostajamo to, kar smo, zato, ker imamo spet na srečo še vedno slovansko dušo. In glede na to, da je danes čas, ki ga vaši učitelji, pa verjetno tudi študentje, poznate potem, da nas povsod spodbujajo k univerzalizaciji, k poenotenju, k uskladitvi, k harmonizaciji, globalizaciji in podobno. Mislim, da je skrajni čas, da začnemo počasi negovati tudi to svojo slovansko razsežnost. Ker se bojim, da drugače zelo kmalu celo mi, kaj šele kdo drug, ne bomo razumeli, kaj je hotel reči Edvard Kocbek, ko je nekoč, sicer ne v Slovencih, ampak v slovenskih konjih, no, zato rabim pa malo pomoči, da teh nemirnih živali ni mogoče spraviti v razvidne obrazce. Dobro je, kadar si je dan, lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prehaja dan iz noči. Skratka, mislim, da je prav, da vsaj od časa do časa poskrbimo tudi za svojo dušo in jo razvajamo do jutra v družbi tistih, ki svet doživljajo podobno, kot ga doživljamo. In ker je slovanski večer namenjen prav temu, sem prepričana, da bomo ob njem vsi uživali. Tisto, kar nam vsem lahko v koncu zaželim, je zato samo to, da bi trajal čim dlje. V sklopu bolgarskega lektorata je v lanskem letu in v letu poprej nastajal prvi del antologije bolgarske književnosti. In mislim, da je stvar, si zasluži posebno pozornost, zato ker gre za prvo antologijo bolgarske književnosti pri nas. Izdana bo v kratkem pri založništvu Filozofske fakultete. И сега ще открием заедно какви интересни неща се намират в тази първа антология на българската литература на словенски език.
Lepo pozdravljeni, hvala za aplauz. To me veseli. Sem zelo vesel, da danes vsi skupaj praznujemo slovanski praznik, slovansko večer, dan Cirila in Metode. Oni so krivi za vse, jaz mislim, sem na začetku. Tako, potem, ko slišim, kako Robert Grošelj govori po slovensko, ker jaz sem vedno slišal, kako govori po bolgarsko, mislim, da on govori bolj slabo po slovensko. To se mi zdi. Ja, dragi kolegi, jaz ko bom nadaljeval po bolgarsko, ker takšen jezik obstaja, vi veste. Ja. Много благодаря на всички, че направиха така, че да можем да издадем тази антология на българската литература, само оклепайки. А jaz imam rad vsi slovanski književnosti, ampak najbolj imam rad bolgarsko književnost, ne vem zakaj, tako se je zgodilo. Ja. И за това се потрудих да можем да направим нещо, което се прави веднъж на 100 години, антология на една национална литература. Антология на българската литература. Надявам се, че през юни ще имаме и самата книга. Наистина много благодаря на всички, на целия отдел за славистика, най-напред в лицето на неговата ръководителка, предстойница професор Дерганц. Наистина много ви благодаря за помощта и за разбирането. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако, что они меня принимают за государственного человека. Мене, за урадника. Экая дурачок. Напишу-ка я обо всем в Петербург. К своему другу, к Трепичкину. Он пописывает статейки в журналы. Пусть-ка он их общелкает хорошенько. А уж Трепичкину, если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. А чиновники эти добрые люди. Это с их стороны очень хорошо, что они мне дали взаймы. Посмотрю-ка, сколько они мне денег дали. Это от судьи 300, это почтмейстера 300, 600, 700, 800, 900. Какая замасленная бумажка. Ого, за 1000 перевалило. Отчего вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, которого се треба быть. Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего же, например, вы никуда не шли? Я думала, не здесь ли маменька? Нет, мне хотелось бы знать, от чего вы никуда не шли. А я вам помешала. Вы занимались важными делами, да? А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы мне не помешали, вы мне никак не можете помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие. Вы говорите по-столичному. Se pravi, da glede Irene Svensson ne bi smel tehtati. Govori se, da kanadskih deklet ni težko pripraviti za stvar. Lastnih izkušenj s tem sicer nimam, saj za moje potrebe... Kliče ne držiš. Prsti sviraju praznotu, dverže bili spaljeni. Nač taki tam, gdje ne stje. Poleg tega pa je še nek prekriti hodič sekiro udaril v tipkah. In ta je sušenost, žeja v grlu je divjal požar. Vsakršne pijače,